Ni Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba yamaze kugeza ikirego cyayo mu Rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba aho ishinja u Rwanda kuvogera ubusugire bw'igihugu binyuze mu gushoza intambara no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Imyaka imaze kurenga 2 yose umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo wifashe nabi cyane kubera intambara ihanganishije ingabo za leta ya arizo RDC, imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwiterabwoba FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse na M23. Ikirego cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rero yagejeje muri EACJ muri Nzeri 2023 ariko kikongerwamo izindi ngingo muri uyu mwaka wa 2024 gishinja u Rwanda gutera inkunga intambara no kuvogera ubutaka bw'igihugu. Ikirego gikubiyemo amagambo avuga ko mu myaka irenga 25 ishize u Rwanda rwavogereye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inshuro nyinshi ubutaka bw'igihugu ndetse rwivanga mu bijyanye n'imitegekere y'igihugu. Muri iyi nyandiko hagaragazwa ibikorwa by'urugomo bivugwa ko byagiye byitirirwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko bikaba byarabayeho mu gihe iki gihugu cyabaga gihanganye n'u Rwanda mu bihe bitandukanye byo mu myaka 25 ishize. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iti leta n'imiryango y'akarere bakoze ibishoboka ngo bahuze impande zombi mu gushyira iherezo kuri iki kibazo. Aha harimo n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba yayobowe na Uhuru Kenyatta wari washyizweho nk'intumwa y'amahoro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuhuza wa EAC. The Eastern Africa yo yanditse ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagaragaje ko idashaka ko u Rwanda rukomeza kuvogera ubutaka bwayo kandi ko ruhakura ingabo zarwo iki gihugu kivuga ko zikibereye ku butaka. Ikirego cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Bintou Keita Rose kigaragara ko ibikorwa by'u Rwanda byo kuvogera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo binyuze mu kubwoherezaho ingabo za RDF birenga ku masezerano ya East African Community. Ati turahamya ko inkunga y'ibikoresho n'amafaranga u Rwanda ruha M23 byatumye habaho guhonyora uburenganzira bwa muntu nabyo birenga ku masezerano ya East African Community. U Rwanda mu bihe bitandukanye rwahakanye ibirego byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irushinja, rukagaragaza ahubwo ko iki gihugu gifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu bikorwa birimo no kugaba ibitero ku Rwanda. FDLR ifatanyije na FRDC bateye ibisasu mu Rwanda mu bihe bitandukanye mu mwaka 2022 ndetse bikomeretsa abaturage ndetse binangiza ibintu byinshi. Ni mu gihe mu bihe bitandukanye Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko azafasha FDLR gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Tukiri aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo reka tunababwire ko umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika nyine Iharanira Demokarasi ya Congo muri Kivu ya Ruguru yamaze gutangaza ko 7 mu ngabo za MONUSCO bari mu birindiro byabo Isake bakomerekejwe n'ibisasu by'inyeshyamba za M23. Umukuru wa MONUSCO muri Congo Madamu Bintou Keita yasohoye itangazo ryamagana igitero ku ngabo za ONU ariko ntawe ashinja kurasa kuri izo ngabo. Keita yatangaje ko muri icyo gitero hakomeretse ingabo 8 harimo umwe wakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 hariya Isake n'inkengero zayo yubuye kwa gatandatu mu gitondo nyuma y'igihe kigera ku byumweru 2 nta mirwano ikomeye yaberaga muri ako gace. Umutwe wa M23 wo ntacyo uravuga ku byo ushinjwa n'ingabo za leta ko ari wo warashe kuri izo ngabo za ONU. Bintou Keita yatangaje ko biteguye
iperereza ryose rigamije kugaragaza ababikoze imbere y'ubucamanza bwo mu gihugu cyangwa mpuzamahanga. Nubwo ibi byabaye ariko MONUSCO ivuga ko izakomeza gufatanya n'ingabo za leta mu bikorwa byo gucunga umutekano w'abaturage. Umutwe wa M23 uvuga ko ingabo za MONUSCO zifasha ingabo za leta mu rugamba barwana. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, Koloneli Keita, we yavuze ko abakomerekeye muri icyo gitero ari ingabo ziva muri Guatemala n'umwe wo mu Buhinde. Biragoye rero kumenya neza ibyabaye mu mirwano yo kuwa gatandatu Isake n'inkengero zayo. Gusa amakuru aremeza ko ingabo za leta n'imitwe ya wazalendo bafatanya bakigenzura Sake. Imirwano ikomeye heruka kubera Isake mu kwezi gushize yatumye abaturage ibihumbi za mirongo bava mu byabo ndetse bahunga berekeza i Goma. Mu kwezi gushize gusa abantu ibihumbi 250 bose bahunze imirwano hagati y'izi mpande zombi, kandi benshi bahungiye i Goma nkuko byatangajwe n'umwe mu ntumwa nkuru za ONU wasuye aka gace, akavuga ko abantu bari mu kaga gakomeye cyane. Ramesh Rajasingam ukuriye ibiro bishinzwe ubutabazi muri ONU yasuye umujyi wa Goma mu minsi ishize. Muri iki cyumweru yatangaje ko uyu mubare w'impunzi mu gihe gito gutyo ari ibintu batigeze babona mbere. Mu itangazo rye, Bintou Keita arahamagarira imitwe y'inyeshyamba yose guhagarika ubugizi bwa nabi ku baturage, akanasaba M23 by'umwihariko gushyira intwaro hasi ikubahiriza amasezerano ya Rwanda.